Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilusatas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Menjur ke Sarkar Assam bat Meghalaya ban pha beteng biang ya ke rep karyang halapangam bat penne ya ke syongsuk syongshan. Unwan Menteri Korbari u Amit Shah bat Menteri Kekwet Kakia jong ke Sarkar Pedeng u JP Nada Shah Shillong banyadan benta haka 73rd plenary session jong ke North Eastern Council. Bat pleu Menteri Rangba ke Meghalaya u Konrad ke Sauma ya ke solar photovoltaic ba 1000 kilowatts ha St Mary's Higher Secondary School Shillong hnen kasingi. Ka Assam bat Meghalaya nin kesengi kala mencur ban sya ikino syongshinong bakin beteng biang ya karep karyang jongki hakijaka badon kecing ya kajaput halapangap. Ya kani karai la shim hakijing lang jongki he sarkar kabla long halapangap ke bakin thup ya kino yalam sengsan perthai kino train katrat sensar khadar ki officer pulit bat kino mi khmat nabaro artli ki jalla. Katkum kecing penben kinong rap nalapangap kin beteng ban rap keba hakijaka bahatrai lom kat ba kinong syongshinong katapan labat sya bakin rap yaki marap bami halaki ayam kom kakan usok turun bat using hakijaka lom bat hakisharing lom badan kecing ya kajaput. Ki alian mamla ki lapin skemru ya ki jingkular jongki bakin penne ya ki jing syongsuk syongshingan bat kiar na kinu ki kam ki bala ban pen mi jingkulma. Kene karai kadai ke bala mi na ki jing ya tai jongki Menteri Rangba jongki atli ki jala kata Himanta Biswa Sarma jong ke Assam bat Konrad ke Sangma jong ke Meghalaya. Menteri Korbari u Amit Shah bat Menteri Kekwet Kakia jong ke Sarkar Pedeng u JP Nada ken poi Shillong lasai ke sengi palai na kebenta banya donlang haga 73rd plenary session jong ke North Eastern Council NEC ke Banlong ha State Convention Center bat ru ban penyat ya ke society meeting jong ke North Eastern Space Applications Center. Lakshmi lanti ba JP Nada un pinyat ya ke Parliamentary Consultative Committee meeting bat unit jungo ru ya ke Negrims. Unlet ban pleru ya ka Arhi Hospital Haribhoi District ha ka ba ndon lang u chairman ke Arhi Hospital bat unang ya lambarang ba ke BJP uba AL Hek. Ha Meghalaya katunat Animal Husbandry and Veterinary kalapin mi ya kecing pentim kabapinti kena ya kecing don jeng kisnyang kibrayo ya kecing pang African Swine Fever hakikat tu kani kisnong jong ke East Khasi Hills District, West Khasi Hills District, Haribhoi, bat Eastern West Khasi Hills District, bat kalabatha badai banyada, teklakam bat banrat dengkong ya kani kecing pang. Katanat kalapin jari ya kikendon baperking hagijaka bakhi kani kejingpang kanang banyada na kejing sapreng. Lakhang ru ban penpoi ya kisnyang badang im kijingbam senyang gadok senyang syapok katan nepha syabar na kijaka badon kejingpang. Laptha ru ya baro kinong ri senyang kinong khayi kinong kent newanra ikisnyang bat baro kipat ba bakidai ban buat perking ya kijingpatha na kabenta kejing shingan. Lapen long henen kesengi ya ke program bakal pang Halok Bhavan Shillong ban kenmau burom ya ke foundation day bat kesengi yo jela bapura jong ke Sikkim, Goa bat Telangana ha ke balaya don lang ki ofisa sarkar ki samla pule college kinong syongshnong bapau khaman bat kinong syakot sungubha. Haka program lapin i ya ki lariti jong ki laitali ki jela kat ba ki balapin i lang ba ke video pan ki de shapang ke history ke lariti bat ki kam balala kenjo da ki jela. Lasdang ya ke program da ki jingkren aikuble na u additional chief secretary UHC Chaudhary IFS bat lapin singuru ya ki kerwo na ulat jong ke Sikkim na ulat jong ke Goa bat Telangana. Kani kadai ke Akashvani Shillong ke buan lam syapi ya ke kubur. Ban beteng biang ya ke kubur
Umentri rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kasngi ula play ya ke solar photovoltaic kabasan po kilowatts ha St. Mary's High Secondary School Shillong hapo ka Chief Minister's Solar Mission. Habakran ha ke jinga lang play umentri rangba ula pensyai halo ke jing don kam jong ka renewable energy kabala banyarap ha ke jing kala ke jing long ke sun beneng bat ke jing singandru ha ka liang ka kam boarding. Ukonrat ke sangma uloong baka mission kan kentup ya ke news pa teli ke school hakane ke benta benengkong bat sa khatlai spa telipan hakabenta ke babun hakaba kambun ke school kenyo ya ke solar plant balapen biang ru bat ke battery. Ulapen benaru bahkan sadon ke Jakob ke bedai bat ke teknologi ban penlong habaro ke ke jela kenang ban pensluri ke samla puli bakin wat ikilat ki but batamai banyak kun ya ki jing ha ke pertai. Katanat puli putih jong ke Meghalaya kalapen bena ya ke jing penlong ya ke common examination na ke benta ki kelas 6 haduk kelas 9 habaro ki school ki badon ha ke jela kadang ban pentik na bakan don ke jing tau ke berhenti bat ban kentiu ya ki kersai jing tip. Ki kubuan na katanat ki yatu baka jing temu jong ke ni kalong ban kentiu ya ke jing long marangkan ke jing long kuj bat syai bat jing janai ha ke jing puli da ka rukom ka bakhun ha ka jing thau ya ka jing la bat ka jing start jong ki khanna ki bahasor bat hanong kendong kumchu ya kini ki examen in penlong arsencisnem kum ki midterm bat end term katanat kan pentrekam da ki rukom ki bashangan bat babyang ha ka nikaliang ki bor penyat ki ong bakane ko rukam le kan penklan ya ke jinghikai hakikam ra kelas kan yarap ban pendap ya ke syllabus bat ban pet bha ya ke bor jingla jong ki khanna ban tho bat ban puli Kashnong Maurandep Haribhoi District Malashimti Hapo Kasansat Adash Gram Yojana SAGY2 Kala Sakhi ya ke jingple ya ke pung rido kha jong Kashnong bat ki bai de ki project penroi hinin kasing ya ka bala play do MP ka Raja Sabha u Dr. WR Khaluki ha ke jingdon rangkat u MLA ko umsning u Dr. Celestine Lingdo kinong tre surkar bat kinoyalam shnong Kilang ba shnong bat kino shong shnong kila ai kuble ya ke sarkar ka bala kershan ya ke kampen roi jong ke shnong u Dr. Khaluki ulapen pa ke jing sohun halo ke jing ya chaprang jong ke kam hapo ke SAGY ke jing tmu jong ke ne ke project kalong ban pen khlan ya ke lat ka mai jakpo ha ke nong kendong bat ban kentiu ya ke yok ka kot jong ke imlang salang ha ke shnong maulen tep UMP ke Raja Sabha upa WR Khaluki hinin kesengi uloong ba pat shim ya karai ba khadu shapan ki jing temu jong u hadien ba ka samoy jong u kumu MP ke Raja Sabha kan kun ha ka arpuwai tarik menta upanai jiliu haba ajin kren Haribhoi uba Khaluki uloong ba uperkhan ban phai byang shikakam ba yadai ba ka jing pule ban tho bat wat bnya halor ka sanshar pat ba ka sanshar khadar bat ka jing le bat jing long jong kino tap vote Ula keren ru halo ke jing reus pa karukam sensyar pa ba umen berim jong karilum cantia da ke ba pen ken mau ba ki jing ngat ong biang da ke ba pen ken mau ba ki jing tap vote ki dei ki bela jule de ki spa snem ha ki ni ki than bat don kam ke jing itu bat jing wat benya ka ba khamba Ka program ajihikai balai sri halo ke public finance concept but and rules nakbenta kinotre sorkar jong ke Southwest Garo Hills kala sedang hinin kesengi hadi RDO hall ha ampati lapenlong ya kene ke program da ke Meghalaya Administrative Training Institute Shillong da ke jing temu ban penklan bat penyare ke jing tim halo ke rukom penyat ya ke pisa pat ba ki an ki kendon jong ke kampisa tengka bat ke sensar khadal Kinotre na kita nak sorkar bapir kila isim benta hakane ka program ajing hikai. Kapto ko kubor kalakun na ka Akashvani Shillong hakapo prabaje nginya so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka kubor haka ktin Hindi hadin kata npenbot da ka kubor ka ktin pareng hakapo pra khatsan minute bat kumjuru hakapo prashiteng pinse sngo ya ka kubor na ka tan chatay lamit ni kane kadai ka Akashvani Shillong.